tufa ma le mole ka tau hiwa. Moni koi ko biau e kai te whakupu. O hingoa ko se ko pe, mahino e kalaku. Ka te kuke atu te, ne ono e te tai tau.
la ma pe ko koloa. Ma ka nga ka. I talaki ai ne o mo ni. Kalanga ta te ao fai tu. Ka nga fe fai patongi o a ko i. Ku ma helo. Ko vesi o to ke fai me ai di malanga o e fiafi ko i. Ko speli a luke. Ta valo e vesi ko ta fa. Ta valo e vahe ko ta fa o e vesi. Pea pehe si su o ko ta fa ma to atu. Kia te ki mo tolu. Na e poke o mo tangata ki apu. Ko e tangata tangatu hau, ko whale rei mo o tua. Ka koe whale si na i kai. E koe kakai ko toa o whie maa o runga, e whakamou lalo au. Ka koe kina o tolu ko toa o whakatoki lalo, e whakalanga i. I tell you, this man went down to his home justified, rather than the other. For all who exalt themselves will be humbled, but all who humble themselves will be exalted. Ko whenua ke o whenga ke whai e rongo lea, ko miko e tau whanau, ko mo tau, pia mo tau iu. Pia o kore ke tō mea la lami, i te lea whakatoma. My topic for today, the challenge to be humble. The challenge to be humble. Let me start with this story. A middle-aged woman who had a heart attack and is taken to the hospital. While on the operating table, she has a near-death experience. During that experience, she sees God and asks, "This is it." God says no and explains that she has another 30 years to live. Upon her recovery, she decides to just stay in the hospital and have a facelift, liposuction, tummy tuck, etc. She even has someone come into the hospital and change her hair color. The woman figured, since she got another 30 years to live, she might as well make the most of it. She walks out of the hospital after the last operation and was killed by an ambulance speeding up to the hospital. She arrives in front of God again and complains, "I thought you said I had another 30 years. God replies, "I didn't recognize you." We like to think we can fool God, however, God knows our true identity. On the day of Halloween, children will be trick or treating. They will dress up in costumes in an attempt to hide their identity. We can hide or wear a mask, but God still knows us. Not just how we look, but God knows our thoughts and everything about us, including our dark side. When the Pharisee prayed to God, he saw his good side. He was filled with righteousness, proud of his perfect record, especially his fasting and tithing record. He was wearing a mask. Underneath was a man filled with self-righteousness and pride. On the other hand, the tax collector saw his dark side and consequently more transparent. He realized his unworthiness and said, "God, be merciful to me, a sinner." The question is, how do we see ourselves? Are we like the Pharisee who only saw how good he was? Or are we like the tax collector who only saw himself in need of God's forgiveness?
tax collector was brutally honest. She had taken advantage of people and had taken money from the poor. He prayed from a distance since he was ashamed of his behavior. He humbled himself and asked for forgiveness. I'm not sure we realize the power of forgiveness. Something they aren't worthy to us. Perhaps they are too ashamed to try. Pride inhibits our ability to say we are sorry. Still others may punish themselves by stuffing their feelings deep inside and never be transparent or admit their vulnerability. Jesus responded to his listeners by saying, I tell you, these men returned to this home justified. Jesus acknowledged his humility. Humility is difficult for us since we spend so much time feeding our egos. The more puffed up we become, the more we convince ourselves that we are secure. In reality, it is defense mechanism. When we can have convinced ourselves that we are self-sufficient, we think we can withstand anything, especially failures or mistakes. I wonder how many of us attempt to put on a false image of ourselves. In other words, we pretend that we are worthy people. We don't let others see our shady side. We like to believe we are caring, generous, compassionate. We want others to think that we follow all the rules and that we would never intentionally do anything wrong. Sometimes we make mistakes, and forgiveness is what liberates us from the past. I believe it is a human nature to point to the other guy, or those people, to make us look better. But in this story, it is the other guy who humbles himself and ultimately exalted. Instead of righteous, hard-working, rule-following Pharisee who ends up on top, it was the cheating, unethical tax collector. The difference, however, was the tax collector revealed his true identity and knew he needed to be forgiven. In the Gospel of Luke, Jesus was instructing his disciples that humility means more to God than all the piety in the world. The story is about realization that none of us are perfect and everyone is in need of God's mercy. It is also about being honest to who we really are. God wants us to be authentic, accepting both our gifts and limitation, without the need to compare ourselves to anyone else. Beyond that, it is a story about transformation. We grow in faith, we can confess our sins, and acknowledge God as the source of our being. Times of humility are also our times of the most significant growth. When we are humble, we are totally exposed. Our life in open book. It's an open book. We admit our vulnerability, which makes us ripe for growth and transformation. Jesus ended this story with these words: all those who exalt themselves will be humbled, but all who humble themselves will be exalted. The word humility is related to our word humus, meaning earth. If you are humble, you are close to the ground near the bottom. I believe that Jesus is saying that those who are earthly will inherit the kingdom of God, as opposed to those who attempt to be bigger than life, puffed up, or full of themselves.
Remember, this story is about the kingdom of God. Jesus has been teaching his disciples what it means to belong to the kingdom of God. He was not describing a faraway place, but a kingdom in our midst. God's kingdom is possible now, very much a present-day reality. There is an old story floating around that tells of an average man who arrived in the pearly gates and was greeted by St. Peter. Peter asked the man to give a brief history of his life by telling about the good things he had done in order to gain entrance to heaven. He said, "You will need 1,000 points to be admitted." The man thought it would be easy. He said, "I've been involved in church since I was a youth. I was an officer in a youth group, a member of the choir, and a trustee of the church." Peter was impressed and said, "That's quite impressive. I'll give you 300 points." The man then began to search deeper for other good works he had done. He listed all his acts of kindness, acts of charity, and times of neighborly love. Peter said, "That is quite exceptional. You now have a total of 400 points." The man didn't know what to do. He had listed every loving act in his life. "I can't think of anything else. I guess there is no hope for me. What more could I have done? All I can do is beg for your mercy." Then Peter replied, "That, my friend, is worth 1,000 points. The kingdom of God will be realized for us too, when like the tax collector and the average man. We can only honestly say, 'Lord, have mercy on me, a sinner.' It is not our worthiness we have to justify, but our unworthiness we needed to come to grips with it. To be humble, or people of the earth, is to admit our need for forgiveness. Only we don't have to wait until we reach the pearly cage to reconcile. Forgiveness is from God, is available at this moment. Koe pole, koe maui whātō ki lalo. Hangai koe tāno mahino o ahoni, ke whāle si pe moi mōpiri kane, pe koe tānaki kumau. O tau whawhakau pe whenga ke tau kākā ia e o kua. Tau whenga ke whakapuri ke oa te ilo o tau whotu matotonu. Ka au i kai malala, e awhio i e o kua ai mea kotoa pe i tua pe a moloto. I kai ngata pe i o tau whonga whotu matotonu. Tau kawai mo tau mahi whakapuri i kai. Ko taimi, koe nai lo kuai ai whāle si. Nā ne tāla, pia me whakahāki he o tua, a hano tawhaaki lelei. O kune whai to tonu, o whake rahe o furu, o mea kotoa pe kune mau. Kune au kai, o kai kene hange koe tō maa, ko whi au ahi. Pe hange koe tō taha tānaki tuhau. Ai osi ko ia, ko i kākāka me maa loa. Ko hui ke hālelei, i sio aikakai, o whai to tonu, e me loa. Koe tangata tānaki tukhau, ane hau ka mo loto whātōki lalo. He ne ilo, a ene ngāwe kākā, ka mo ene ngāwe kovi o kuni whai. Ka une vete mo kore, ai mesi ka mo whamone more ai o tua. Ka ne pehe eiki, ke mesi ki a te au koe mahara. Koe whehu i, ko whe koe pe a mwau i he omo tangatani. Koe whale si, nā ne whakapuri, o māru aloi ko hi ke hālelei ki he otua, o whai to tonu e ni māwe. Pe koe tangata tānaki tukhau, nā e hau ka mo loto whātōki lalo, o whāto māla. He nā ne tū pēne he mamba o. I kai ke lava ke hanga te honi mataki he rani. O ni kore, eiti, ke mesi ki a te au, koe anghara. Nā tare si su ke ne kaua ko. Kuawe o ko tala,
sianani o kune foki ki aki o whakatongia. Ko mo ui whakatau ki lalo o whaingata. O ka pao te tau whemo e kina pe, ke whakahoholoko e tau ngahi ki mau. O tau kore, o tau iwi whakai tangata, o tau malava pe, ai mea kotoa. Ko tau mo ui o whai o tui, ka pao te tau whatomala o kore ki mesi ai o tua. Te tau whamooni, ko o tua a mea i tau mau angai ni, ko mi tau mau angai ni. Nā ngāwe ake ngai kalanoa whatata, ka kohono whakakatoa, ai mahuinga o mo ui whatoa kalo. Mo e mahuinga, ke tau mo ui whai kotono, he o awhio i he o kua, ke tau tō o mo ui kotoa pe. Pea pehe sisu. Ko ia ka whai kotoa o whia maa unga, e whakamoa kaloa. Ka hoki nā tōru kotoa, o whakatoa ki lalo, e whakalangana. O ki kai hataha e hauhawa, pea koe tō taha kotoa pe, o ki ne whia maa ai mes, e ne whakamoi ngore ai o kua. Hange koia ne hoko mai ki mamani, o ne whakamau la loa i pe e ia ia. Ko hi ke whamore more ai i tawa mara. Io, ko whamore more e tawa mesi ai o kua, o ata i e tai mini. Waka e tamai, koe au, me lau mare maa o koe. Kora kora hini, paosia ke tau lotu i hea hini. Whāmeau, o fu maua hini. Whātahawa hini, whaka ngore me aha te kaku. Me e ke mau haloto maa, haloto kuolani. Kufuru i o tāta a, e ringi te maa. Oh
e mau alu atu ko e esi pu maha o whakaamu ke whai ko mau whakawhonu e awhiana. E le maoni ko e masima ango o whakaamu ke whai ko mau whakakoroa e awhiana. I o eiki he kai na kunga o tau he mau whakawhiangai ko mau unu ko e whenau ki a te koi. Dai milahi kua ko iai ki mau tolu ki pongomini I kai ke mau wha mana kua. I kai ke mau wha hau sia ai mea o whina ngaro mai ki ai hawa. Tā ko whina ngaro ke mau kuatu ko te kai o whakatau mala ai mo ui. Ia kumi ke lame ke mo utai. E yo mau lotu tūmua ke a ko iai ki mau tolu whamanatu I he sāpate whamako ko e mahina ko. Ke mau hoko ko e kakai o uloto, mo lu, mo tala mo kua I he ao ko awhi. Tūmua ke ao ngā ai Nakamaki ko tūku e ho se mani di ko mau ao. Mau I mea ia ko eiki ai se tuatanga mana familia se. Ke mau I mea I na tolu ko a whea ko mau tai o te I he ako. Eki ko e mau tari I he ako e o ki mau tolu e ni anga hau. Whai ko mau whamo o I he awhia. Ma whamaro atu pe tuku mua ke hongo a toloa ko I anga. Te mau whono ngai, te toenga o I tau o I whai a kia ko mau whamaro o oko I awhia. Ma whamaro atu o tua ko sikau a ahi o na honi. We are so grateful and we thank you, Lord, for all the visitors who are here with us for the first time at Seattle Convocation. Family and friends of Daniela and Holly, and we ask, Lord, to bless them all in a very special way as we continue to seek to know you more. Maulodo e ko whakawhetani atu ko iho se maniti o ki mouna. Awhio mai ki tō whatongia no whaakai mo ui ke ngāo e aona mai awhio. E ki whakawhono a keres. E ki whakatāpuaki. O e mālohi, o e sino mālohi. Ke mai ana mai māsila ke whai ake a mana I ko wholwhola. O hangi e koe a koe whakawhako. Ka ke tāpuaki mai a ka māsina ki whāmini. O e pōre ke tau to'o a whakangia ko e tala mō lelei ko a whio. Neo mo ai lahi a ngahi whakangia no ka anu koe. Whakana o e loto e ahoni mo e keresi o e aho. I nasia I nau tolu mai ke mau kau whataha I he ahoni. Tuko eki ke awan ki he mau whanau ha whaitu o kunau. Tari angi mau tolu ka whakakatu ai loto ko hapi aturu. Lana ni ia ho